Naziv predmeta: bardak. Bardak je tradicionalna posuda izrađena od pečene gline, koja služi za čuvanje i posluživanje pitke vode. Bardak se sastoji od trbuha, drške, nosa i grla. Posuda je jajolikog trbuha iz kojeg se izvija vitki vrat sa otvorenim grlom kroz koje se posuda puni vodom. Od otvora posude se prema trbuhu lučno savija drška. Na suprotnoj strani je postavljen nos, koji izlazi iz središta trbuha posude s malim otvorom za precizno točenje vode. Bardak je ukrašen tradicionalnim linearnim i spiralnim šarama koje se oslikavaju prirodnom bojom i kokošijom peruškom. Bardak je proizvod grnčara iz sela Liješeva kod Visokog, gdje se izrada predmeta od gline njeguje stoljećima. Predmet se čuva u muzeju u Visokom.